Halo, perlok saisin ngepriang subhai pi hakane ka channel junga ban walang production tu hoi. Ting priang subhai pi ki badang thmai hakane ka channel junga bat priang subharu pi ki ba rim ki ba lada ba subscribe hakane ka channel junga lada long ki ba thmai subha sa share like ba subscribe kum ju khnang ba ngaru nganang la ba pani video shushu na kapor sapang ka YouTube lane sapang ka Facebook. Ti perlok ane kapor kai kecing kai junga kalong ba kibriu kadur cuki ki kwa bantak apo ka profile cuki te kumno banle dengan ikai pi bat kumno ba pinjo bun followeru ngan ikai pi matagasngi te perlok nganum paslam syu sakan mau pada ban share ban like ban subscribe kumju bat sakuman kumju te coba perlok nganum paslam syu te to hoi perlok kumbang ong pi kumno ba pin like na kita ke jing syatak apo ka profile jeng pi ngan hikai bat kumno ba pin yo bun ki follower te hoi tom ta ngan lei ha upo Facebook jonga ngan pen i pi ngan open naman ta hi ti to kane kadai ka Facebook jonga mo perlok ti hoi te kumne pv kadai ka Facebook jangan saya follow gitu ki mempat follow sa follow lam yang ngar follow IP ngidi banyara mar kaliang te hoit perlok PV menta yang ne be PV ne 3 dot jerongam sanyan tu 3 dot sa pen q jerong paing ne setting sa ne setting te ladap ai setting pen hiar pen q biang jerong kan pen q jerong pen q te pi ing ne kumbai ing ne ba tho ka profile and tagging ti sa nyon kene profile and tagging ti sa pen q biang strong kum tu ti pi ing ne kum tho review tags that people add to your post before the tags appear on Facebook tegene rupiah ban on kum ju ne por review post that your tags in before tegene rupiah ban on ti perlok kane dei kum to hi ti mentang ngan hikai pi sa kumno ba penyo bun ki follower mo ti to pe mentang sim jaf ne de jonga hi tang ba ngaklam yo sangasyo pen i pi menshwa kum tu haka yu ti menta pi ing ne perlok 3 dot ma ti sa ai ne invite friend dap ai invite friend philayam invite friend ti sanyon kine select all te ki friend jonga ki don ar hachar ar spa ar penreu te sai beng tu barakhaj te sa sen ne invitation te perlok tangkum ne hi kalalong hoi te perlok nakum ne hi kalalong te kublai shibun skandu par ha ka video